Haya, mwiroreri wa Muthingi TV ni muhoko wakwa ati muthenya waku ni uragutwarithia uwega na ni ndagiuka niguo ngumenyithie maria mari ku thiini ria iriku ya mohoro maingi ni mathiete na mbere na kuhanika guku bururi-ini na ndrenda tombe tuone mamwe ma maria twagitinda tugikuhaririria kuma kaunti ciothe 47. Mutungatiri Ezekiel Odero gwikio ngono ni maafitha DCI kaunti-ini ya Mombasa agitanyo gutariria ndogo yake na mutungatiri mwogomu Paul Mackenzie. Munini wa president Rigathi wa Gachagua gutongoria mucemanio na nyiti itemi niguo kwarĩrĩria uria mekuhukia dawa cia kulevya na makiria gĩtaro-inĩ kia Mount Kenya. We are promoting the various technologies to improve the performance of livestock in the 3 counties of Narok, Taita Taveta and Kajiado. Na arithia kuma kaunti ya Narok kuguneka na uteithio tone ministry inaja urimi kaunti niyo. Aya, macio no mamwe ma maria tukuhaririirie kwa gwitikira gutwarithania hamwe na ithuĩ tugikumenyithia maria twagitinda tugikumathira na makiria gukinyeri itharire tukianjĩrĩria mohoro maitu na mohoro maria matukinyeire ni ati mutungatiri uria wikaine ta Ezekiel Odero ni arikia gwikio ngono kuria kaunti-ini ya Mombasa ni maafitha a DCI erire uthuthuria baranginya utanyitwo gukorwo ugitafanio kuna ati ni arakuruhanio na mutungatiri muno uria wikaine ta Paul Mackenzie kunyitwo kwa Ezekiel Odero gukite ndukoni ni tu thutha wa atongoria na makiria kuma makanitha ngũrani mathiete na mbere na gukirira uria Paul Mackenzie akoretwo agitabania mihango yake na makiria o dini mwogomu guku makiuria thirikari ithi na mbere na gutigirira ati ni njira egitumikia maundu maya gukikinyeria muthenya wa ira makiria ma miri 90 ni rokoretwo yonekanite mutito-ini wa Shakahola na uria ari wa ukuru kana na uria uri na makiria ma eka 800 maafitha borithi ukinyeriu ni marugamite mihango yothe ya andikia mohoro gukorwo makiingira mugunda-ini ucio na magakiuga ati ni meguthi na mbere na kwenjera undu uyu bica icio ugukorwo kiamukira kana bica iria uramukira ni cia imwe kana ni bica iria cikiuma cia mutungatiri Ezekiel Ezekiel Odero na uria gikirio ngono ni maafitha a DCI kuria kaunti-ini ya Mombasa. Pastor, how are you? What happens to the congregants? Are you linked to Pastor Mackenzie, Pastor? Riboti makiria igikiuga ati mugukinyeriru kana gukinyerere maafitha ya DCI ni marikia ginya kuhinga kanitha wa Pastor Ezekiel na uria ukoragwo kuria kaunti-ini ya Mombasa. Tuthi na mbere ni ati family imwe kuma kaunti-ini ya Vihiga na Kiagago magieterera kumenya na uria wori na njira ya kiriga gukorwo aigereire undu uyu wa gukorwo udini-ini mugomu no uria ukoretwo gitongorio ni mutungatiri mugomu Paul Mackenzie mwena wa Malindi. Riu family no nirikitie gwikia ritana kuri thirikari niguo itikire kumateithĩrĩria kuona mwendo wao kuona ati mĩrĩ mĩingĩ no irathi na mbere na gukorwo ikionekana ikaya riao ari riu kana ihoya riao ari maya gukorwo ni mekuona mwendo wao akuite kana ari muoyo. Tumekuja tukaambiwa ya kwamba
wale watu ambao walienda Malindi kufunga na huyu mhubiri wameanza kufariki. Ndiposa tukatuma huko mmoja wetu aende aweze kudhibitisha iwapo dada yetu ataweza kupatikana. Vile nisikia niliuliza alienda Malindi nini, alienda na Pastor Mackenzie. Sasa huyo pastor muda kidogo 15 hivi nikasikia watoto wako walienda kufunga. Muda kidogo nikaona kwa TV wakatangaza watu wenye walikuwa kwaenda huko kufunga wamekufa wengine. Nakuomba hiyo, tunakuomba utusaidie usaidizi, kama amekufa mtupepee, mtufanyie usaidizi ifika kwa Kakamega County ili sisi na kama Boma tuchukulie hapo. Alafu ile kitu yenye naomba serikali tafadhali, mlikuwa mmepeana huru wa maombi, lakini sasa imeingiamo mambo ya uchanja mingi. Kwa hivyo naomba serikali, kama mtu anataka kufungua kanisa, lazima mfuatilie mjue kweli huyu mwenye anataka kufungua kanisa ama ni kanisa ya uchanja ya kumaliza watu. Mihango irathi na mbere na gutafanio na makeria ituri-ini itiganite, koguo tugakihoka ati ikaya riu ria family one riu gukorwo rikiguo ni thirikari. Tuthi na mbere riu tume riboti-ini iyo, tuthi na mbere ni ati ikaria matura ma Rongai na Ole Kisasi mari na gitumi gia gukunguyana ni thutha wa gikundi kimwe kia Beacon of Hope gutwara utungata wa urigitani utari marihi. Mwena uyu mubango uyu utafanitio hamwe na unyitaniri na kanitha wa PEFA na kuria urongoreirio gutigirira ati ni mahe aikaria mwena uyu urigitani utari na marihi. Ukiri uguo ni maguni ni matariria ati wagi wa besha ni undu wa maundu mamwe kana mathina mamwe maria matunganaga namo, na nikio gitumaga aingi magaikara micini, kuona ati thogora wa iguru wa dawa ni umwe wa mathina maria matunganaga namo. Ukiri uguo ni mugiti ati aikari acio ni meguthi na mbere na kumukira maurigitani ta maya, magithi na mbere na guthimwo mirimu itiganite ta arthritis oro hamwe na murimu wa shuka. Today we are at Ole Kisasi Mana for a medical camp, sorry, to sensitize the whole community. We have managed to see about 115 patients, and the most prevalent conditions which we've seen among the community here varies across different age groups. My name is Nduati. I am a community oral health officer working at Beacon of Hope Hospital. So today we are privileged to do the first oral health medical camp, and whereby we are taking the services to the community. Mimi naitwa Pastor Michael Mwai wa Mana PEFA Cathedral. Hapa Mana tunashukuru sana na tunafurahi kuwa na free medical camp kutoka. Tunashukuru sana kwa sababu ni jambo ambalo limetufurahisha kama Mana. Nashukuru kwa ajili ya the Beacon of Hope for getting this time, for sacrificing your time. We are asked to come and give us this noble action ya kutibu wagonjwa. Thank the entire fraternity of Beacon of Hope for organizing such outreaches which are very crucial in primary health care. Kama kugeendelea hivi watu watibiwe. In fact watu ni wagonjwa. Naona watu wanangolewa meno, naona watu wanapimwa mpaka HIV na hawana uoga. Haya, tugithina mbere ni atena kimunini wa president Rigathi umuthi ni aratongoria kigomano na kiria kinyitite hamwe nyitite migurani na aria ati ni mahukia taro-ini kia Mount Kenya. Mucemanio uyu na uri rahanika kuri mwena wa Gabete utanyitwo gutigirira ati maabitha ni megete ta wega gutigirira
ciothe nä iranyuo gätaro-inä gä kä na kä rä a kä onekanä gå harä å hå thä ri wa ndawa ici nä ciakorwo ikĩmĩkana ikĩetherwo kĩhonia kĩamo wiki-inĩ hĩtũku. Mũnini wa president ro hamwe na mbatoni ĩyo yothe na makĩria nginyagia maabitha a ũgitĩri nĩ monekanĩte kwĩnyitia mũthĩori harĩ kũhukia ndawa ici kaunti-inĩ cia Kiambu, Nakuru oro hamwe na kaunti-inĩ ingĩ nyingĩ ona hamwe na Nyandarua, makiuga atĩ matikũnogerera gũtigĩrĩra atĩ ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa mahũkio. Mbica iria ũgũkorwo ũkĩamũkĩra nĩ cia mũcemanio ũyũ ndagĩka nyenyi hĩtũku rĩrĩ nake mũnini wa president Rigathi wa Gachagua atanyĩtwo kwarĩria kĩgomano kĩu mahinda mothe kumanagia na rĩu. Properly addressed, I think we will be good to go in addressing this matter. Another case that was also cited in the region, you find our agencies, the KEBS, KRA, and anti-counterfeit. Sometimes they don't agree. Yeah. KRA says it's okay, KEBS says it's okay, and counterfeit says no, this is counterfeited product. This suspect must proceed to court. I think in the spirit of multi-agency, we should be able to address such issues when they unfold. Lastly, I think it's a matter of logistics that we requires to be addressed. This matter cannot effectively be addressed if we don't have adequate budgetary support. We also need equipment. I want to thank the nĩ tũgetete wega gũtigĩrĩra atĩ no wakorwo ũkĩmenya mĩario ĩrĩa igũkorwo ĩkĩheanwo na makĩria ĩkĩrekererio nĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua na kũrĩa makana makĩnyitanĩte gũtigĩrĩra atĩ nĩ menjera kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra mbara ya kũhũrana na njohi na makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ yakorwo ĩgĩthira. Nayo mbara ya kũhũrana na mbara cia kĩmĩciĩ na makĩria kumana kana nĩrĩa yambĩkĩirwo mwana wa kahĩĩ nĩ nyitithĩtio thing'a na makĩria kaunti-inĩ ya Nakuru. Mĩhang'o ĩno ĩratabanio nĩ thibitarĩ wa Nairobi Women's manyitanĩire na ikundi kĩa Young African Women Initiative gũkũ makĩenda ona mwana wa kairĩtu gũkorwo agĩikio gabiro kumanagia na mbara ĩno. Kũringana na abitha wa gĩkundi kĩa Yawe nĩ matabanĩtie mathomo maya kũrĩ mwana wa kahĩĩ na ũrĩa kũrerĩkana nĩ mũrĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo akĩgũmĩrwo nĩ ũndũ ũyũ na njĩra nene. Gender Violence Recovery Center, we deal with gender-based violence and harmful traditional practices that affect our children and women. Then you find that for a very long time, boys have been going sexual abuse, but you find that there's some silence being given upon it or against it. You find that it's very few cases that go reported. And with these few cases that go reported, the statistics we have in place are not tangible enough to tell us how this particular vice has gone, how far it has gone, how it needs some national look on it, how we need to address it, because so many cases go unreported. So kwa masomo ambao vijana wanapata siku ya leo itawasaidia kujua their rights, that is about gender violence na how to protect themselves, and in case of any violations of their rights, how to report and how to go about it, because vijana wamekuwa wakidhulumiwa but hawajakuwa wakiongea. Today we are starting the 16th of April, the campaign which is called the Blue Umbrella Day for boys against gender violence, so that we can be able to start a conversation between father and sons, so that they can be able to tell them the importance of how they should take care of their boys, and they should be able to know even where they can report these cases. We are here with fathers and sons to create awareness on the boys' sexual exploitation, because we find many boys are going through gender-based violence, but they don't find places where they can report due to the fear of stigmatization on how they
Mwiroreri wa Muthingi TV na gitio kinene riu reke twambe twikirie no ndugetikire guthira mitamboni mune turahuduka na riboti makiria guku ni kwa Muthingi TV tugikiugaga ni kihumo ya gutherema. Fururine wa Mugikuyu tukiugaga ati wona cihanda wega thaa imwe cia hwaini tukiugaga ni mathaa ma mburi ikingera hema kaunti ciothe 47 tukirongoreria maria matukonie turetanya ni amu nyumba nini iciraga utuku gutigirira ati ni tukumenyithia maria maragithie na mbere na gukunuka tondu nyumba nini iciraga utuku ni o muthenya wona cihanda thaa imwe hwaini na thaa 3 cia utuku nyitanagira na nie wa itherero wa baire wa Mararo na nie Wanjiru wa Maina nie wanja wa Wanjiru ndi handite ki iharo-ini kumenyithia uria bururi uria gariura nayo ceceni tienge ceceni yaku wendete ya Muthingi TV tukirongoreria maria matukoni ta nyumba ya Mumbi riu ni kimure atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka mbeca ningi ni ciakwa ndari keije ki uria ndireka na Murenda munjira kuwa thiku na taitu. Rure ni tumubuate tukaro. Tumubuate. Tule. Kone guku. Ndio cio. Ni woka. Atiriri. We uronetio ku. Ni barakai kuria turendia 5. Kakwira kugi. Ni ha makuta na phase 2. Na kuona kuturendia ngirima. Na deposit no igana. Ni igana rimwe ici gyo kahe mwe gyo kare kahora kahora. Ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai. Aya. Eni, guku kwa ndagima gutire buro tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nikuga na gwika eni Hey darling, are we still on for our coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Haya nitwacokereria kurumirira mbura nene nirethiite na mbere na guthandana ituritiganite na makiria guothe bururi-ini riu aikari a mwena wa Dafifi guku ni kaunti-ini ya Naikuru ni matetete ni hathereria mbura ino maturite makiuga ati ni moritwo ni imwe cia indo ciao kuringana na aikari aya ni maugite ati korwo thirikari no itikire kumateithia
kuna hĩndĩ ya kambĩini nĩ merirwo maingĩ hĩndĩ ĩrĩa waki wa bara ĩno kana barabara nyingĩ cia matabanagia kambĩini no ĩndĩ barabara ici rĩu ikoretwo irĩ kĩronda na makĩria kũrĩ o gũkĩrĩ ũguo nĩ makaire thirikari nene oro hamwe na thirikari ya kaunti na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Governor Susan Kihika ĩtekĩrwo kũmateithĩrĩria kuona atĩ bara ici itiragereka na mũiyũro ũyũ wa maĩ rĩu ũgakinya handũ ũkonekana kũmakua nginyanagia irio ciao na iria irĩ mĩgũnda-inĩ. Kweli kutoka juzi hii ni mto sasa ile imetulemea mara 5 imekuja, lakini hii ya jana usiku ilikuja ingine ya saa 3 ikakuja ingine ya saa 5:30. Hii sasa ikakuwa too much, lakini sasa kwetu ndani ya manyumba hakuna kitu lolote iko ndani ya manyumba. Chochote tulikuwa naye malazi kila kitu yote hakuna kwa manyumba. Sisi tumekaa hivyo machamba yetu tumepanda mara 3 tukurudisha mbegu, hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Tuliwachagua kina MCA kina magavana, kujeni msikie kilio chetu. Tumehangaika kwa muda sana. Wanasema ya kwamba wanatubomolea mpaka mabriji. Kwanza mahali MCA huko mama ambaye tulikuchagua. Tunakuhitaji. Sisi kama wamama tunaadhirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara kwa haya maji. Sisi kila siku tunaadhiriwa na maji lakini hatuwaoni. Kwa hivyo hatuna watu wote, kiongozi chochote sisi hatuna. Tunaomba serikali ituletee malazi. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Alienda. Yote imeenda. Chakula ile kidogo ilikuwa imebaki yote imeenda. Hawa hakika tulichagua, lakini sasa mali imefika hata hawa angalia ile shida tumeona. Natakana akuje angalia mali tuko. Tutalala wapi leo? Mvua inanyesha bado inanyesha. Tutakaa wapi? Hiyo ni shida tuko naye. Haya, arithi amahiũ kuma kaunti-inĩ ya Narok mena gĩtũmi gĩa gũkenana nĩ thutha wa andũ a wendi mwega kuma ngwatanĩro ya East African Union ũnyitani na thirikari ya bũrũri hamwe na ĩrĩa ya kaunti gũkorwo makĩhũra njeki na njĩra nene arĩmi gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheo mĩmera ya gũteithĩrĩria kũhe mahiũ mao kũringana na Wanjiru Mwangi na ũrĩa nĩ abitha kaunti-inĩ ya Narok nĩ augĩte atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mongerera maciaro marĩa makoragwo makĩgethwo nĩ arĩmi kuma mwena ũcio. Changu inaitwa Muratho Dairy. Sisi tulianza na Muratho Dairy tukipanda hii nyasi ya Nevia grass, lakini SNV walipofika hapa kwetu Narok walifika 2021 mwezi wa 9. Kama mimi nikapata bahati nikaenda kutrainiwa nikawa TOT upande wa Narok West upande wa Muratho. Na tangu siku hiyo nimeweza kutrain 160 mpaka sai. Tuko na kikundi ambayo tunafanya kazi kulima inaitwa Masai Mara Lemekil CBO na tumeshirikiana na SNP ICAPAL na wameweza kutusaidia. Tulipatana kuanzia mid last year na wakakuwa msaada kwetu, wakatupatia mbegu na ndio hii tumepanda, na hiyo mbegu yenyewe imetusaidia kwa sababu wakati wa kiangazi tulikuwa tunakatia ng'ombe na ng'ombe wetu waliweza kusaidika au kufa na tukaongeza uzalishaji wa maziwa. Mimi ningeambia Wamasai wenzangu wale tuko nao tunaishi nao hapa, mtu ajaribu sana hata kama ni eka moja, uone kama utakuwa ukihifadhi kuliko kuhamisha ng'ombe mpaka zile dhaifu wakati ya kiangazi. Kwa sababu mara nyingi tunahamisha hiyo dhaifu zinakosa kurudi. Tunarudiwa na kama ulihamisha 10 inakuja 3 au 2. Ingine yote inakufia jiani. Lakini hakika ukiwa na hii 100% uko na uhaki hakuna ng'ombe yako hata moja itakufa kwa sababu ya kiangazi. Kwa hivyo mimi ningewaomba tu ule ambaye haja test hii nyasi ajaribu hata kama ni havaneka au ni eka moja, ujaribu usikie vile nimesikia au uone kile nimeona. Na mimi ni mkulima. Jambo la kwanza ningependa kushukuru
kampuni ya SNV kwa kuja kutuletea elimu ambayo imetufundisha tukaenda mbele. Kabla hatujakuwa na SNV hakuna kitu tulikuwa tunajua, lakini tunawashukuru maana wamekuja wametuvumbua macho kama wamama. Naguo muungano wa arimu na makiria mathukuru-inĩ ma sekondari gũkũ bũrũri-inĩ makũria mwena kana Kuppet mwena wa Kakamega nĩ mokĩrĩire na njĩra nene yendekithia rĩa thirikari rĩa gũkorwo makĩrengagwo gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mũcara wao itemi-inĩ rĩa gũkorwo kana mbeca iria igũteithĩrĩria thirikari gwaka nyũmba iria ikĩrĩ kana nyũmba cia bei ya raithi. Gũkĩrĩkana atĩ arimu nĩ amwe a andũ arĩa megũkorwo makĩgunĩka na njĩra nene kũringana na atongoria aya Kuppet kaunti-inĩ ĩno. Nĩ maugĩte atĩ igoti rĩrĩa arimu makoragwo kana igoti rĩrĩa arimu makoragwo makĩtinio mũcara-inĩ wao nĩ igoti nene, koguo kũmatinia gĩcunjĩ kĩngĩ gĩa 3% nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩmatwara gũkorwo makĩamũkĩra mbeca nini rĩrĩ naguo mũtũrĩre ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na kwambatĩra o gwakĩa. Hatuko tayari kulipia pesa yoyote kwenda kwa hii mradi ya nyumba, na sisi kama walimu hatujakaa na rais tumuulize kwamba tunataka nyumba. Walimu wamejenga nyumba zao, wale ambao hawajajenga wako mbioni, wanachukua loan wanajenga nyumba 5000. You want to take 3000 out of it, bag na shilingi 2000. Unaishi 5000, you want to take 3000 out of it, bag na shilingi 2000. Unaishi namna gani? Mbĩtĩka cia rigi nene gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ithiĩte wega na kũrĩa timu ngũrani ithiĩte na mbere na kwandĩkithia maumĩrĩra